Anya laki din! Agsinatan, Fredo. Ha? Di na kuman rabakan iti kastami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka rabrabakan? Ha? Apay ami. Amumat no kasano ti panagayat ko gayang ka. Ay na, mabagbag ka lak iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Mapay. Katnoy ayatan ka unay-unay. Isong arot adi ka palubusan naman pa niti kumpurmila tita. Kanain ka pa ako mustahan. Day tangaruad ti pakabagkalak, Fredo. Anya? Di mo kaya tikas dyan? Makapauma nga ruad. Agasa man, tunggal ada papanak. Masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakaduhak. Masapul pa'y aminotos nga agap daytak ken ka, with matching photos pa'y approve na. Ay na, kurang nalangan. Ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakitak ken ka aprueba. Anya? Iso man ni po dita. Lipatan akon, Fredo. Tauray anya ti aramidam. Talaga di kan kayat. Apay, Fredo. Saan mo tama i-drawing day tarupam? Pare, nasakit nga ron tiriknak. Nakiwin na suwas kanyak ni Ami. Kasta aya, pare. Wan pare? Mga no adan nang isukatan nakin ka. Detay ka no, wan no foreigner. Anya? Wan, kat adayo anatataer ngam itisi ka. Ha? Nga adayo anasingsingpet ngam itisi ka. Singamat pare. Masakit anak lang arudan. Karumpay lang. Naamumla ko ma. Kasla mapispisi ti pusok. Nasakit ka talaga. Ay na, pare. Pasensyakan. Ay ibagakan ka tipod no. Anya apod no pare? Nalabas kan tumat ngamin, pare. As in, grabe. Ha? Uray asino ngamin a babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanin ti freedom na kan ka, gapota masapol amin nga aramiden na, kat ipakada na kan ka. Saan ngamin nakasta, pare? Ikamot a iti freedom na. Uray nubiam di ay tao. Saan mo atengel ti biyag na? Anya lakit din. Ha? Wen pare. Iso apagadalam da ita. Kat na agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyartan no kay kayat ta, friend. Ay, wen nga rod, friend. Saan akasla ide ang masapol nga ipakadam amin ka ni Fredo? Ay, wen nga rod. Si kamot nga min submissive ka unay kan kuana. Ay, gapo nga rod takunak nga ay ayatag. Ngam, pisit matgayam day dya panagayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Ay na, mayat ti mainlab no nasaya at atao. Sana kasla ka ni Fredo. Ay, sana bali, friend. Tanakawala akong iti dayjay a lalaki. Buong at talaga ti ulok dayjay a tao. Sana bali, friend. Tinapatag, naragsak ka iti panagbiag mo. Apay, anya aya ti kayat mo nga ibaga, Julius. Ay na, agayatak ngamin itigayem mo, Trina. Nay, katapay nga ron asyak ti pagibagbagaam. Riknak, ayam ay tirik na tigayam kaw. Ay, saan, Trina? O, malagayam. Katapay nga ron asyak ti pangibagbagaam ngay. Ay, tapno tulungan lang agaram kinkwana, Anya laki din na ya. Nagsungit ka, Trina. Ay na, nusungit di kan agpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti may tulong ko. Amangan kit din nun ni Ami, titulungak amang bastard kan ka. Ay, nagkasangin, Trina. Seryoso ak iti bagbagak. Pangasim ka din Alawo ng Julius. Ang masakbay ti amin. Bilinan ka pa nga umuna Di mo paspasakit ang tigayam ka. Ay, uwan, Trina.
Ikarik day ta. Nakitam ka din tipos ni Ami, Fredo. Kasano makita? Kat in black na. Ay, sos. Talaga kayang nga indilit na kan itibiyag na. Pun nga ta, anya nga rod nga iti maramidak. Ay, ka talaga akasta. Anya nga rod nga, awatek latan na. Ay na, una pare. Awan madlaang ti maramidam, gaputa dan kaayan ayat na. Anya? Un pare, talaga nga insukat na kan. Anya? Wen pare, iso apanawan mateng, tapno agbirok kan iti sabali. Anya? Talaga gayang awanan tinamnamang agsinublan kami bay. Awanan na pare, indilit na kangarudan iti biyag na. Di kan mang namnama. Talaga gaya mo niya insukat na kami. Ay, kat talaga kas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga ron, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan, nakiayan ayat ka adagos. Di nakmat inuray ang mangiliwliwag iti sa amariknak gapo iti panagsinata. Naa, adamatan kan kadayta Apay nga miyan, tadi ka ag-move on. Ay na, kasta nga rod unay ti panagayat ko kenga. Iso anarigat ang may liwliwag ti saam nga impay mo kanyak. Apay nga min nakiwin naswas ka kanyak. Oho, adula amin. Ay na ami, numabalin nila ko ma. Ituloy ta ti panagayat ta. Ay na, Fredo, di nakman rangrangan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, no more. Unay mo't na nagkas ang tikastoy. Makapasair da kita balikas mo ami. Kasano, kat di nakmat nga mininggaan. Inbagak lang arudan nga awanan ti mariknak kan ka. Ngam ami, please, give me one more chance. Ay na, di mo maaw-awatan ti bagbagak. Anya lakit din aya. Ay, panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kun disturbuan. Pagtudo ko may tinakapigpig sa. Uray malayo sa amin. Na, apay manan, Fredo. Diya akong kayat tagbiyang pare. Talaga di na akong kayat ni Hami. Isang uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay. Di ka man mangiramraman, Fredo. No nauma kan nga agbibiyag, da kami, saan? Agin enjoy kami pa ilang. Anya? Kati sumat. Ay na, Fredo. No dayta pa ng waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo. Adda solusyon na dayta. Mang panunot ka iti daddo maawagas. Tapno makalipat ka. Ha? Wun. Tano dayta akan kanayon di pampanunutam. Awan kasi kalaan. Kat anya nga ron nga itaramidak. Isungarod ako ngagpanunot ka. No kasapulam nga agaprod, adi agaprod ka. Aramida ma. Ha? Wun. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan, mailiw-liwag mo pa iti sakit amarikriknam. Ngam, kasano no makapagpanunot ni Ami kat makisinublan ka niya. Ay na, di kan mangnamnam ako nakmait. Ngamin, adan nubyo na ako naktumat manayin. Kat amangan no umadan ni payan di kasarda. Anya? Sigurado ka kada iti panggadang mo, amay? Makiasawa ka? Wana. Isuntumat lang, titurong na. Sa bagay matkit di 1-3 na. Isungawanan babawi. Nakaikadang akon. Siguro, masakitan man na ni Fredo. Bay amon de ja, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay matkit di Agam sigurado, inton maamuan na, aduma na, inti drama na. Ay, kat talaga matakas jay na day dya tao. Limalakyan nga ado at drama na iti biyag na.
Uray nagbasit abanag, pagbalinan na a big issue. Hey, anya lakit din aya. Oh, sika ka di dayta, Fredo? Wen Trina, siyak da ito. Ni Fredo ang nagwapo. Ay na. Presko ti angin ah. Siga mo, Trina. Di ka maangaw. Ay na, amo kunti ugalim, Fredo. Kahit anya ngay, kumusta? Nasayad la tamay. Ay kung nasaya, ano kasta? Papanam ngay. Ipagbagnak dagiti papeles ko. Agabrudak ngamin. Anya, tumayab ka magaya man, Fredo. Wen man, Trina. Bareng patiriknak ni Ami kat tumayab. Ay na, Fredo. Waya-waya amaw, day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kan Julios. Anya? Agkasardan? Wan, Fredo. Iso adar ayam pa iti kasarda sakbay nga ag-flight ka. Anya? Pagatindaran tak iti kasarda. Masaksakit anak lang arudan. Karkaruan pa ilang. Anya lakit din. Pare, talaga nga ipapati kong taga-abroad. Ay na, idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, Fredo. Di nakmat dangdanggan. Talaga nga abroad akong pare. Nang rona itan, tagkasaran da ami kanday at Julius. Nay, agkasardagayam at talagan. Juan Fredo, ni pailaing Julius mat. Natatairak mat ng itiday dya. Natataer ka. Anong natataer ni Julius para kini Ami? Ah? Pare. Ay, gusto na. Di ka nagsangit. Ay, sana maibagay ka. Siga mo pare. Binagaya na yan tagsangit. Iruror ko lang ti sakit ang marikrik lang. Ay, sus. Tinrungaab na pa yan. Ay na pare. Pangasim ata na eh. Maudi kumamutan aray tapa nagsangit mo. Kaasi kalaeng no ibalod mo tiriknam iti napalabas. Talaga nagbit ti panawon anya ami. Addan anak mo. Wen nga rod, Trina. Katsi ka. Awan ka di pa'y plano mamakiasawa? Awan pa'y nga rod nakariknak iti ayat. Anya? Amangan numabakitan ka na balasang. Anya nga rod nga iti maaramidak no kastamad bilang tigasat ko. Sabagay matkit diya. Ngam, ay na. Nagrigat ti agmay-may sa, Trina. Katanya kay nga rod. No iso tigasat ko, di isaw. Na, apay nga katawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo ti agkatuluyan. Anya! Nay, padamod gaya mo ti anak mo, Ami. Kadwan iso nga rod anak ki asawa tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Sikamod ngamin. Insina na kide. No di no kumainsina ide. Data ko matinagkatuluyan nita. Ang mga nuliman ti anak ta. Ay na Fredo, tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakmatan. Ay na, mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan mo ti mayreto. Alan Ami, jay padam kumalasing pag. Awan nga rod.
Apay, awan na pulos tam amom abalasa nga ya. Apay, sika. Awan ayat yung amom ababae. Ay kat ado ah. O, ado matlagayam. Apay nga rod apilitan na kamangireto kan ka. Mangkita ka matitibalasa nga armam ah. Gaputan na saysaya at lata, no si ka mismo ti mangam mo itigalad ti babae nga armam. Makas-asawa nga tanaday di Alfredo. Iswakas tao na panang pilit na ken ka mangireto iti balasang. Ay, marurudak man iti day di lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Kat baybay amon ah. Ay, apay day jay. Tsak gayam na lagi pa. Sika ko magayam tinretok. Anya, kati sumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. Anya? Ami, ayan na ngayon di iretom kanyak. Ay na, awan nga rod, Fredo. Ada, di mo lang amin kayat kay. Adagayam iretok kan ka, Fredo. Ha? Agpaiso ami? Wan. Adagayam antik abalo. Mabalintay jayan. Anya? Wan, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Nagirito ka. Saan mo't ajay balo ah? Ay na. Iso nga rod lang ti mabalin ko may reto kan ka. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Di mo kaya? Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. Adan instant aputot mo. Di kan agrigat nga giputot. Anya? Pare, nalabos mo da dyan ami. Iritrito nakit din kanyak di balo nga ikit na. Apay nga min apilitan kat awan nga rod maireto na matkan ka. Una yung tigas to yabiyag pare. Apay, masiksikuran kan nga agmay maysa? Huwag nga raw. Siyak lang ang taon asawa na kada tayo nga aggagayam. Talaga kasta pare. Sa bagay, boringan niya. Sapay nagdakkel je balay mo. Mayat kumamit no adda asawa ken putot mo. Tapno addamet agngal-ngalaw-ngaw ije malamansyon abalay mo. Kunada nga rod, nga awan serbiti dakkel abalay, no awan mati agtambli-tambling nga ubing. Lita, ikarkarong pa'y lang mo't pare. Awan mo't nga minti, reto yung kanyak. No kayat mo pare, adda je kasinsin na bakat ka. Ah, Wen, insina nila kay na. Arig na matenti single and available. ano yan? No agirito kayo. Diyay kumamot balasa nga. Tapno awan ti parikot. Kung kunaklaeng data pare. Ngam ti kayat ko asawain, di ka aggaganat. Dumteng tulat na ti babae aparaken ka. Urayam lang. Di ka agganat, Fredo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, mare, apay nga gwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay ko, Mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-bakutan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis itirabi eh? Pamati la titatao idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat nga min mamate. Dakas nga ro ti agwalis itirabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga.
No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka, kumare. Anya? Pangasim man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan ang ngeg kung nga ibagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis iti rabi eh. Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngam no siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman, patsim mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punreta bakit? Sana maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta. Anyalakit din. Ay, dayjay at Jenny. Iso nga awan asin suwanda iti biyag, gaputasan da apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di maninday tang ibagbagam si Kaida. Apay manin anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagakan ko na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi. Tamay walis mo kano ti swerte. Tila da kamot Aida. Nagadulag maning nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amuken Kaida. Apay malaala ayat ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamot ay di kinagagat, kinasarot ti tao. Anyal lagi din. Ale, may isa kamat kumare. Ha? Apay kumare? Agwalwalis ka brabe eh. Anya? Tapay kuma, dagi sa iya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh? Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si kaki dimot kumari Aida. Anya kay kumatidakas na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara dagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang na mabalin ko mag-aramidin itan. Patpatim mo da ita. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sadot at tao diti bagbagam kumari. Agawid ka din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakam. Ay! Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha, anya dayta. Apay, pudno ka ti bagbaga dayjay nga Aida. Adakes ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinang ibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kat malas. Takas la ka no iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan mga swerte nga eh. Patsam mo dayjay nga Aida. Iti da ito akinabakat kaon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngam dayjay nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsam dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Iso siguro nga awan aasensuan na itibiyag. Tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo maninday dya bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi eh.
Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asaan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Yak amukin kayo da. Naku na maday tibilin da di apong mo alakay. Dakis nagwalis itirabi. Ngam da di nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyom ti bagbagak, kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan ay da? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman dino, no saan mo akayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-baketan nana. Nay, anya ka din day tangay bagbagam ay da. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo aya dayta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo bay da. Anya? Bakbakita na kon, gumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi eh. Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kunday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti may suraw? Ano ya? Sakpay at talaga ti sana pa isuraw. Ay po na yan. Dita kay manlangan? Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad-dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay ammo ti may suraw. Masaya ata nagawid kan. Narabyan ka manayin. Apay aya, inuray nakpaylaang. Di ka payla imo na naturog. Inuray ka talaga, tanyuray ko king katiwara, Yesiled. Anya? Unay kan ay da. Nangan ka iti nagsasamit, Yesiled. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya no bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan na nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, ingkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo at dakas ti panagwales iti rabi eh. Isungarad ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Sungainton bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlang day ta. Imbagak nga mingkin ka adalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo ti bagbagasan aya. No dinalusam kumati nanganam dito'y silid. Awan kumati nakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madakis nga rod. Anya nga ita. Sinirek lang arod ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa. Dinakpayam mo nga isakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo. Dahil tati ganabam iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwalis iti rabi. Di pa laki. Mapanaming ako itong talapayag mo. Nyalaki dyan. Nana, pangasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpig samtiag sa una na. Diyak ko na'y mangigti bagbagam. Ah,
Apay natulong kan. Un nga rod, nana. Anda nga min simrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Di larabi, nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Tapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrek matanti ko ton dito'y lapayag ko, nana. Ay da paw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tattao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo nana Nagkuna nga men asaan na awalisan no nasken mo't adalusan. Amo metendo di ako malem. Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Tama iwalis kanu ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinangipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalot ket. Kat, naikat nga tanti kuton itilapayag na. Saan pa ka no? Baka ayam pa lang di unig Isumit ako na nagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapoy tidakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala ket det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinerak ka no ti kuton day talapayag mo kumare. Iso ngay mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan, Jenny. Awan ti nakakat-katawa iti araramida ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan kumaga po iti pamati, mapamati ti sadot, awan kumati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpigsam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggunam! Anya? No kasapulan nga agwalis nga man iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan kat aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, adapay lang ti kuton di talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumare, pinasungadak ay ti makapainsulto akatawa. Ay kat nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun bes. Amumot ti panagat katawa kat makapainsulto, bes. Ay, gunggunanakit di Kinasadot na lang da jay. So asa na makawalis iti rabi Ay pudno day ta, bes. Basol na kadimot laang, nga pa nakastruk ti dakkel ako to ni tilapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatsin na. No ado ti warna, apay kiti na saan kang agwalis. Tsak manamukan ko na, siguro. Itaan ako ton tilapayag na agnakam mo siguro, bes. Nagnakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumarano kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga no ti silang ng tumutan. Anya? Katwan mat, no sarkan ti kuton jay mabagbagi na, jaklam mo na, yan niya laki de. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam, kumare. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpig sambasit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag.
Saan pa'y ngamin anay tinaktul ako ton dito'y lapayag ko. Nay ina, ti kunak laang gungunam. Anya? Ti lang to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pa ilanga, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere mo, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumare. Putno mo ti bagbagak, saan aya? No day ta silang mo ti makuton, ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Saan adakas si panagwalis iti rabi. Ti dakas ket ti kinasadot. Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Aron nampay da ito'y dalikan, ta saan pa yan nalinay da ito'y lutluto ang kabibing ka. Aron nakmet, kasi akto pa'y amang puypuyot. Sige, aron nampay. Unay kat ngaminan, tamasapol nga agluto kayo iti bibing ka kat nagregat alutun. Aron ram, tagluto ak pa iti latik na. Nagadulakit din aya. Imbag ko man, saan ka nariring aglutluto? Kasapulan anaimas da ito'y abibing ka nga aramidag. Taisaw ti paborito day di apong mau. Mala, ikagalay ti bulong ti sabah tapno nanananam. Kasano nga ta day ito'y aya? Nagnatumat day ito'y bulong ti sabah nga ipapaalan ni nanang. Diyak mat magawat. Andanangag ko Divina. Kasla ni Mario Dayjay. Ano, diyak mat makita. Ayan na nga ta. Siyak na ito, Divina. Saan ka makita? Ayan mo. Aglulumulak. Awan ni nanang mo. Madamang aglutluto iti bibing ka. Imbaon nak amangala iti bulong iti saba. Ngamjak mat magawat. Sakto, tadak. Birthday day di apong ko. Isong aglutluto ni nanang iti bibing ka. Jak mo maramanan day ta bibing ka. Nakagurugura na ninalang mo. Jak to pa'y makabadak iti Balayo. Sige nga Ruden Mangalakan iti bulong ti saba. Tagur uray ni nanang. Divina, kasanok ang maramanan day ta bibing ka. Naluto matlaangan day tabibing ka, nanang. Idasar tayo nga Ruden, taramanan tayo. Aguray ka, ha? Apay, kat agururay dagiti mangan akakabagyan tayo dita salas. Pangilasin ka iti iyatang. Ha? Kasapulan pa'y aya? Wala, tapno maraman nanday di apong mau. Sige man laangan. Kita amjay napinta sa pinggan dita. Nanang. Mga alakabot na itinangisit a sigarilyaw ta iyabay maun. Pangyatangak ngay abanda? Kat ijay paborito na pagtugtugawan idi si bibiyag pay. Ijay? Marlo, anya ti tantan awam dita. Awan manong. Ape anagado ti tao dita balay da Divina. Birthday ka no dyan nagawan nga apong da. Nay, dagitimot kakabagyan da dagita. Anya nga ti sagana da nga ta. Ket adua. Nagkimasin yung maangot ko. Makapabisay. Bibingkan sa dayjay Manong, mapantamot ko nga makipanganan niya. Nagsungit to pa dayjay nanang ni Divina. Apay nga nakagurugura na tayo manong. Jak malamaw. Nga po siguro tadda kaya da itibiyag. Manong, ni Divina tayo. Nay,
At damot imparabaw na ijay ruwar ti balay da. Atang day jay, manong. Ay di mo padpadasin na mapanramanan da ita atang, Marlaw. Delikado akanan da ita. Ha, manong, kita mo. Nakita na ta ni Divina. Pinayapayan na. Ay kat payapayam mo ta. Hi, Divina! Kasta, isumam. Hi, Divina! Divina! Nanang? Apay nga umis-isem ka ngagmay-may sa ditaruar? Ay, awan. Umunag ka. Taserbam, dagiti kakabagyan iti Diyos. Wan nanang. Nangikabilam, jay atang abibing ka para kani apong mau. Ijay man sirok ti punti kayo. Saan ka di nga ijay ti paborito a pagtugtugawan idi ni apong? Sir Babon, ate Diyos, dagiti bisita. Katwan mat nanang, umininumdan iti Diyos. Mangan kamot na. Madamdama pa'y nanang. Mapan ko pa'y kitaan dya bibing ka nga inyatang ko'y jerwar. Ay wide, amangan nukin nan mo ti asaon. Agsubli ka malagagaw, stagi kalunkon ka. Marlo, adaited ko kan kabibing ka. Tapno maraman ang mata. Ay no, nagsayatan. Maramanak maglangan dahil bibingkam. Oh, adtoy. Nagaduman. Napuno mo dati pingganan. Kanamon. Ayos At ako'y kutsara na. Thank you, Divina. Damdamagam gayam itay. No kasanom amaramanan day ta bibing ka. Amok akayat mo day ta. Isungamin da ito ti paborito si ka. Sige, aguma ka amangan. Kasano ngay gayam di idardarirag ko kin ka ammo na. Ha? Anya day jay? Day mat ayat ko para kin ka, Divina. Diyak ammo Adamat ka dinamnamak. Ada? Anya? Kanamkit din day ta abibing ka. Ibusam day ta. Ay, napananan day jaya babae. Divina! Divina! Ayan mau! Awan dito ni Divina, nana. Damdamagag ayakan ka! Kasanaw ka dito'y mutbalay ti turong dayta rupa am nga oray mula ipukpukaw, nana. Kahit mga nadangay di ta balayaw. Apay ko mga da dito'y balay ngay. Kaswan kayo iti holdapeng. Saan ka kagsaw iti kasta, nana? Dakas ti agpapabasol. Marlo! Marlo! Ayan mo kaya! Napanan na mga tanday ya tao. Taparigatin na pa yung mga pagbirokin di tao. Marlo! Manaw! Apay, napanamaya. Di talang, manaw. Kita man na itang iwat mo. Noon niya ti kinkinan mo. Ay. Hindi mo napunasanan. Nangan kan sa mo, itibibing ka. Niramanak lang mo di bibingka ni Divina, manaw. Ha? San ka man nga agsaw iti kasta? Tama nga numanggag na ka dyan nanang ni Divina. Nanya ko matidakis na itimbagak ngay. Nita ulitin na pala. Agulimag ka man. Kit ingkapunasan day tang iwat mo Kalanlanay. Sila ka lang. Nagarabitan niya. Napanam si ka, Divina. Di talaang nanang. Itay ka pa nga birbirukad. Kaslaak matlaubing nga birbirukan yo. Yagayam kayat amapan ka di takaro ba?
Kaya't dakmat nga ikulkulong dito'y balay. Gaputasaan ko akayat nga agarem-arem ken ka day takaaruba tayo ang mamirmiraut. Unay matday tapa ng tagibasit yun itipada yo a tao, nanang. Ay, pudno may tibagbagak ka. Anyalagan nga itibiyag mau no day ta ti makagasat mau. Anya tinagan day ta akaruba tayo aya. Marlo tinagan na, nanang. Marlaw no marlaw. Diyak kaya taday ta ti maasawam, di ba na? Katno ko na da akaaruba first before others. Nagkunay ti day ta? Basta, nangag ko. Nakangagama! Adaman lang ti damagak. Anya dayta, antay. Apay pudnaw ti agwarwaras a chismes. Chismes. Anya dayta chismes, antay. Kinan kanomot ni Marlo ti bibingka ni Divina. Shh! Ako libag kayo, antay. Ne, apay, madi nga ibaga. Saan yung nga ulit-ulitin nga ibaga dayta, antay? Tasan na pudno dayta. Ne, kadno kinan naakit naskan nga agkasardan. Ay nantay, saan mo nga iwarwaras dayta? Tamahay blood dinanang ni Divina. Ay, ang pudnaw. Awan ti kinapudno na dayta, antay. Isuasan nyo ko mga istorya. Apay, sa dinaw ti papanam. Siya ka ti kasarsaritam. Sino pa nga ti kasarsaritak? Kasi kalang mati lumabas dito'y arubayan may. Ayunan niya. Anya ti madamag. Si kakag ti ano ti amo na chismes. Ay, pangasip, tadi mo damagay. Pilpilitak na tuwirik na kasan nga ibagakan ka. Ibagamutan ah. Saan nga raw? Inkapat konting ewat ko. Ibagamaon. Anya laki din. Ibagakaon. Wala. Sigain, tagdengdengagak. Ay, agdin dinamag dito yung lugar tayo. Akin na ni Marlaw, ti bibingka ni Divina. Anya, nangibagay ti dayta. Ay, na daw, ti mangis istorya. Divina! Divina! Apay ayamat nanang, pumanok kayo, kababain. Agpudno ka! Ha? Anya ti pudnok? Apay nga impalubos mawakin na ni Marlaw day tabibingkam. Anya? Hika ti pag-iistoryahan da dito'y lugar tayaw. Nakababain day ta nga inaramid mau. Nanang, kastoy ni ay na! Ayan day ta lalakay. Diyan mo Mapanta ka sa rita itamatlaan. Intan! Nay, apay ngagkatawa ka. Saan kaya mabutay nga da kayo kini Divina ti pag-istoryahan dan? Kasla kami artista manong. Ay, saan ka pa lang nga mabalin na rumar? Tabi saan may? Apay, kaya't mawapatayin na kajinanang ni Divina akas latigray. Saan ko akabutang? Ay, ayatik mo ni Divina. Ay, agar aramid ka. Nakdira ko na. Ha? Takderam iti niya. Pudnumot nga may ngagpay so akinan ko di bibingka ni Divina. Nyalaki din. Marlaw! Ha? Manong? Daytan di bagbagaking ka. Marlaw! Adda ka di basol ko? Ninanang man, agawid tayon. Ay, saan? Ha? Sika, awan babain mau. Nay, di mo magkumay todo-todo ni ading ko Manong, bayamon. Amin na kung tibasol ko. Anya abasol? Ay, tumal na ka, Divina. Ita, agsao ka. Agsao ka! Nana, pudno akinan ko ti bibingka ni Divina. Pagkasarap to yan akaw. Pakasaran na dagos, nana. Nas ka natakdaran na ti dayaw na. Uwin ka ti. Pakasarak ni Divina. Oray itapa yun ano isot kat yun. Nilaki din.
Kasyar kayo gaya ba kini Divina? Unantay. Good, thank you Thank you, itay. Jay inwaras mo at chismis. Kanait jay bibingkanting. Apay, pudnaw. Unantay pod no. O matirakas na, ta baro kan balasang man ni Divina. Ninanang nalang mo ti kontrabida. Ang awan maramida na antay. Sige, panawan ka pa'y dita. Tamapanak man makichismes. At danto manan maistorya ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nadamag ko anak karinyo kakano iti Bombay, kumare. Ha? Aywan kumare. Basit lang di narinyok kan kwa na. Ay, kunak ano medyo dakkel ta umutang agpayla kumakin ka. Ay, pasensyakan kumare. Ada ngamin pangaramatak iti inutang ko iti Bombay. Pangaramatam ngay, kumare. Amumatan kumare. Umadanin ti Paskwa. Naskan anapin tasak adi. Yan eh. Anya? Kayat mo asawan. Agpariband ka? Kasta ka di? Wan ako mare. Kan saan laang areband. Ipa-hair color ko pa'y adi. Ay, kat, sana all ang arod. Sana all, imutang iti Bombay apang pariband lang iti buok. Aywan ako mare. Kayat ko anapintasak into no Paskwa. Jack ngamin kahit ang makiatan iti Christmas party dagiti anak ko iti pagadalan akas to iti langak. Ha? Jack kayat asyak lang di saan anak kapariban kunak manan. Andyan laki din. Kaya't mo asawin, inring yung manan ti utang mo, iti may sa Bombay. Wan lakay. Dua nga ro din a Bombay ti nakautangam. Una yung ngay. Pangalalaan mo nga iti pagbayad mo iti inaldaw. Sapay isag ti 10,000 ti inutang mo iti dua Bombay. Danag mo na Berto. Pakadanagam ko ma, katsak mo ti agbayad. Anya? Kung namasi ka ti agbayad, nga manmanu ka mo iti makitangdan. Saan mo nga ron nga inaldaw nga dagayab king ka? Danag mo na ya. Siyak ti makamu ta utang kumat. Saan kumat nga imbaga dumawatakkan kay ti pagbayad ko? Nakunam day ta Tandaan day ta nga imbagam, Carol. Anya laki din. Wan ka di. Ultimo 5 na stroke sa anak ngagdawat kan ka kunak manan. Salbag. Nagsapa ka man, Carol. Apay, umay kan agibati iti bayad mo iti Bombay nga agsingir inton madamdama. Ninaanamat. Wan, idagas kong taawanak ngamin iji balay may ti agmalam. Ah, apay, adda pa kitang dana mitangal daw. Mapan ko ipariban ti buok ko iji ili nana. Apaw, dagita kat. Talaga pang pariband mo lang ti kwarta nga inutang mo iti Bombay ah. Ninana talaga. Awan parikot itiray tata siyak mo ti agbayad. Sa bagay mo't kit di ah. Ala, adto iti bayad ko. Bale, 800 day tanana. Dayta 400 kat bayad ko iti may sa Bombay. Dayta 400 mat iti may samot a Bombay. Oh sige, itid ko no umay daag singer. Agyaman ak unay nana ah. Ala, inakon ta mga no naglukatan ti salon apapanak. Ay, sumulagayam nga awan ka nagmalam. Tanapan kalagayam nagpariban iti buok mo. Wan lakay. Ne, mabit lang. Kasla, saan ka amaragsakan na makakitaan na unat ka nakulain ti buok ko ah? Sa bagay, sipod pa'y kat saan kamot a supportive nga asawa. Sana ka maragsakan iti buok mo anaunat, Carol. Hagasan man, inutang mo ti kwarta pinagpariban mo. Napan ka nagpariban iti buok mo, iyay ilay.
Nagawit ka nga, awan man lang ginatang mo mata si day. Talbag ki day. Anya laki din, Berto. Kad mapanak gumata nga, dyan ni Auntie Mona. Adamat la ko na akar ni. Ay, sanay. Una yan. Sanay. Agsidatayo langan iti linambong at albos ti kamutay. Ti importante, kat na ipariban mo, dahi tabok mo, nagangrag. Anya? Bagim lang ti pampanunutam, salbag ka. Naimbag ka pa'y kumare. Naipariban mo, tibuok mo sakbay a Christmas. Ay, wan amare. Talaga na pintas ti buhok ko niya. Bukla, nga. Saan akaraman ti rupa? Sardangan nakman si kabakla. Ang mga numalipatak nga agkumari taga po iti kasta pa nagsasaom. Si kakit dimet. Gapulang pintas ti buhok mo. Saan kan amaangaw? Anya laki din. Basta siyak, napintas ti buhok ko. Excited ang agatin iti Christmas party dagiti anak ko iti pagadalan. Apaw! Irampam nga rudmanen ati kaun-unnat a buhok mo. Sana ola talaga kunakmanen. Jak ngamin kayat, nga Christmas nga ang ragtibok ko. Iso nga nagaramid akmat ay tiwagas, tapno maipaunat ko. Nangalaam nga iti pinagpariban mo, kumare. Anya nga iti serbidag iti dua abarbasan na Bombay ko. Inutang ko adi. Anya laki din. Oh, bakit wala, Carol? Ay kwa, pasensya na. Wala kasi siyang iniwan na pambayad ngayon. Ay, hindi pwede yan. Ilang araw, sunod-sunod, wala siyang hulog. Sabihin ko na lang sa kanya kapag pumunta siya rito. Oo, malaki pa utang niya. Sabihin mo di siya pwede takbo kasi pwede siya kasuhan ko. Ha? Bait-bait na umutang. Ngayon tago siya. Di pwede yan, ah. Ay sige, sabihin ko sa kanya. Nasaya ta imay ka, Carol. Nana? Imay je Bombay itay. Ibagbaga na ang manumutan ang nagsasaruno nga aldaw nga awan hulog mo iti utang mo. Ay, deta nga rod, Nana. Parikot ko una iti pagbayad ko iti utang ko. Anya, manula ang aldaw tinapalabas manipod nagrinyo ka. Ngam ita, awanan. Ngam sa bagay, impariband mo nga men iti buok mo. Anya laki din. Ay, sapay awan pakitang danan. Awan agayab, uray aglaba ko ma. Wano agdalos iti arubayan, kas kadaw nagtibalay. Basta dala ang pagbayad ko. Ay, irimidyo am iti wagas, tapno da pagbayad mo. Agung-ungat ti Bombay nga imay nagsinger. Saan mo kano nga ilimlimangan ti utang mo, tamabalin na kaakaswan. Kasta ka di timbaga na? Katwan! Iso ano di mo kayat ti makaswan, gapula ang iti utang. Agaramid ka iti wagas, kunakmait. Uray ladwa ti Bombay mo, ngam awam mo trabaho. Inusar mo lang ang nagpariban. Kanya laki din. Aday ta, kas kala nakakaasitan. Lakay. Karibriban lang ni tabok mo, ngam kasta ti langan. Langa, ti awan pagbayad na iti utang. Sa kakit di mo, imbis at tulungan na, kasta mo ti bagbagam. Sipod pa'y, talaga saan ka supportive nga asawa. Ure anya pa iti bagbagam. Saan ka atulungan, Carol? Yung kakagkarulingan ano isaw. Makamu kang agbayad iti utang mo. Nukunada nga ikulong na ka, ay yawan bibiyang ka. Anya? Saan ka mga imbaon? Tapno agutang ka iti dakkalagatad. Naimbag kumamot ano may salaang ti baybayadam. Ngam samay. Agasang may dahi ta dua Bombay ang naglalaad. Nangingisi da pa yung siyak. Yan may saan ang nausar ti kwarta dito balay? Inusar mo lang iti jaske abuok mo ang nagangrag. Isama ka mo kang agbayad. Ne, apay dagita kalabtikok nga imat mo kumare. An-anom nga dagita? Ay, handa pa nga ramidak, kumari. Ha? Aywan gayam, amangan no, kayat mo, taagkuyog tayo ito na rabi eh. Papananta ko ma. Di simbalitan maray, agkaruling taman kide. Anya? Agkaroling nga ibagbagamat, Carol.
Apay, matinding pangangailangan. Si kakit nimot. Wano saan lang ti sungbat mo. No umay ka wano saan. Anyat amom na makaurnong ta. Oray sa nga ribo iti manong nga oras. Hindi mayata na. Anya katag, Caroling ngay bagbagamon. Ay awan, sa anak nga umay mare, si Kalatan. Ay. Mangibabayin ka talaga, Carol, ah. Ne, anya ko mati nakababayin iti panagkaroling. Mas nakababayin ti agkurakot wano agtakaw sana ya. Silang gibusis mo. Una yan. Anya? Rugyak inton malam ti panagkaroling ko. Adala maurnong ko. Apay ti ko na may bingayan ka. Saan? Dayta. Awan nga minan ti pagbayad mo iti utang mo. Iso tila malaglagip mo nga ramidain. Agkakwarta ka lang. Adulakot nga. Mangibabayin ka talagan. Sakpayin nga asawam ti mababay ni ti kasta nga ramid mo. Utang kanto mo nga nga utang. Nagsasanga a Bombay ken barbasan ti pag-utangam. Manya nga ita. Sumardang ka man, Berto. Nawan tinasayat nga ibagam aguli makalaang. Salbag. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ay, We nakapapa! wish you Di a na ko Merry kunyag! Christmas. Tatang! and a Ay! Happy Kunaklakit din o, sino ti silang agkarkaroling? Si kamagang kumare. Ha? Naku, nagdakkel nga palang gana mo't dahi tamtambura mon. Ala, Aywan kumari, siya karod. apo na yan. May sa mga agkarkaroling. Di kalakit inayabanan nila kay mo. Patyam mo daday, Aberto. Malaki din kumari. Kinantaan ka, nagpintas ti kantak. Mangasot ka mo na. Anya? Dahil lang ti kinantam. Agasot akong kunam. Anya laki din, Carol. Kasla matinding pangangailan na talaga talaramida mo. Ay, Awan nga, pagbayad ko iti Bombay. Iso na panunot ko, ti agkaroling latan. na yan. Sa nabali atan ipariban mo day tabuok mo ako nam. Presentable ka ko naman, John. Alaki din, Mari. Awanan ti adu-adu pa'y asaw. Mangtad ka kitinta kinantaan ka. Tanay, mapanak pa agkanta jilaod, agpadaya. Ay, una na ti kastoy abiyag. Nagpatpat naga ka nagkarkaroling amni. 300 lang tinaurnong ko. Pulos pa yung awan turo ko. Anya laki din aya. Buti, nakita kita. Saan nahulog mo? Ay, nakakagulat ka naman. Wala pa akong tulog. Di ko tanong tulog mo. Tanong ko, hulog mo, utang mo. Ilang araw sunod-sunod wala ka hulog. Sir, baka pwede bukas na lang. Kulang kasi tong hawak kong pera. Kahit magkano yan, bigay mo na. Mabawasan utang mo. Huwag ka na tago-tago, demanda kita. Anya? Akin na, kahit kulang. Bukas hulog ka. Iwan mo nanay muna, ha? O sige, ito na. Salbag kiri. Tsak pa'y nakaawit niyong nasabat ka pa'y lang. Una yun day lang, ha? Nakabut-butang ka pa yan. Al-alya. Di na man kasarsarita, Berto. Ha? Ang mga numadurab ka kung naktumat. Sumanao nga. Pangasim man tayong kamaturog. Una yun. Tapno at dalaang may bayad mo ito utang mo. Kat, anya kumaita. Kaya nangarutin na urong mo ay. Ada. Awanan! Imbayad ko dito mong bayad! Salbag ka! Ay, haping agpukaw ka kastay. Damdamagag lang no danor nung mau. Ungit kin pukaw ti sungba mo. Aguyong to. Ay, sardangan na! Panawanak dito ita maturo ka! Inak manin agkaroling inton malam! Wala nga rutin ti sir-serving mga asawa. Awan may tultulong mo. Sumanao ka pa'y lang. Pumayaw! Kayat mo asawan, aging gaita, agkarkaroling pa lang, deja Carol.
Un kumare. Awan ngamin pagsapulan na. Kita mumuten, nagsasanga, dagiti Bombay na. Dayta kat ibagbagak. Pinangriband na lang jay inutang na iti Bombay. Ngam ita, marigrigatanen iti kwarta pagbayad na. Puno day tamare. Manumatan ang arod alawas nga agkarkaroling day dya babae. 15 days san. Agasam man, maturog iti aldaw, agkaroling iti agpatpatnag, agsapan tuno pa nagawid. Ayan na. Anya? Idi pa karon na minsanan niya. Paawit pa laeng ang nagapo nagkaroling. Nasabat na kanu ti Bombay a barbasan ang nakautangan na. Nasigod man tinakirulan na si ka. Imbagkit di tadalat tamang tadken kwa na nga oray parparaw pa ti kantana. Sapay palangga na kanukin galong ti us-usa rin na ngagkan-kanta. Un mare, palanggana adadael ken but-but agalon. Ay, una yan. Ribandad ti buok na. Ngam, agparparikot mat iti kastaunay. Gapo iti utang na. Daytoy balay, Gina turong ko. Balay mo, Gina. Anya nga may tuloy na? Oy, kumari. Ukis na bam? Nalpasan ti December nga madda ka pailangag karkaroling? Gusto kumamatan Si kakit dimot, kumare. Awan pa'y kasupusuportam mo. Apo una yan. Inrugim tinagkan-kanta, idi napalabas alawas. Ngam aging gaita, first week ti January, adda kalat nga ngal-ngalaw-ngaw. Ibagam laang, kumare, no da maitad mo no awan ta pumanaw akon. Sayang lang ti effort ko nga. Hays! Alaman laangan. Ato iti nga gasot a pisos. Paggatang mo iti baro a palanggana. Kaasi mo day ta palangganam. Anya? Ngam no kunam anayunak pa iti igatang mo iti galon. Ay saan kumamatan Mala, ingkagkanta di ta karuba. Bareng adapay may tedda nga uray nalpasan ti Christmas. Pangaasim man karon. Gusto ko man dayta pa nagkankanta mi tirabe. Nyay! Apay apagsardangan na! Apay dakas! Apay isan ka mabay, ngagkarkaroling ka kit nalpasan ti December. Second week ni ti January, nga madda ka pa lang amang tamtambor iti palanggana, ken galon. Salbag ka. Oho! Tinapatag ka sa anak nagtaktakawan niya. When angam nakababay nga road, nawatam. Saan ko pa analpas ti babayadak iti dua Bombay ko? Iswasardangan nakman, Berto! Kaya't masawain, no bilang ta April amalpas ti utang mo, sumardeng kantaon nga karkaroling, ni April. Puuna yan. Mapapayin ako ni ti kastangar aramidang. Mabain kalata ka di. Nagado ka nga. Mala, no saan mo pa ilang ngay sardeng day tangar aramidang? Agsina talangay, makamukan iti biyag mo. Anya? Utang kanto mo kaming utang. Naimbag kumamot nasayatin ng ususaram. Ngam saan may, tadi ta buhok mo ng angrag, unayay. Pangaasim man, tamang sapol kalangan iti panggadam. Sana day tag karkaroling tanay. Nalpasan ti December. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Hoy, darasin nyo tagbagkat. Nas ka na mapuno da ita truck, kat may biyahe dagiti nateng. Hoy, di mo mat itupak na kita repulyo, Aberto. Mapirdi na kita, pabayadakin ka.
Bossing, nag-text ni Ma'am Vina. Kanya ti ko na. Dagijay ka no broccoli kan wombok. Iso tinaskan ama ibiyahe, ta iso kano ti mabili. Nay, kasano kayan dagiti repolyo kan pipino? Kat dagijay mo timpabagkat ko. Ay katsugata mo na. Narigat no gumura ni Ma'am Vina. Sa pa iso ti kapigsaan nga gatang itinatang kanda tayo. O sige. Berto. Boss, dagijay broccoli kan wombok ti ibagkat niya. Ibabayo dagiti wombok. Iba pa ba day? Sakit isi bukot kin na baga daw. Siya pa'y nag-lend kang agreklamo ba yun? Ne. Agreklamo kayo? Ay, boss. Imbag tumamat no layunam ti ibayad mo ka na kamay. Kuripot kamay, boss. Anya. Boss, apay nga animot langan Berto ti agibagbagkat itinatang. Pimanaw dagiti duma kargador. Kaasimot ni Berto. Anya kasi. Ubingan kan kapigpigsan na. Nayunamot nga rod titangdan mo kan kuanatan nagadumot ti bagbagkatan na. Pakanam lang di takarinderya mayatan. Di ka lamasyan kan kuana. Isulaangan ti kargador anaanos kan ka, ta nagkuripot kamot ngamin nga agbayad iti kargador mo. Berto, adto iti tangdan mo. Manatumalita. Iso nga lusam day tawan. 150 lang. Ha? Boss? Awan la na yun nan? Gusto letan. Mapankan tumangal daw dita itiri ni Manang Diling. At dala ko na dita. Libre da jay. 2 arais ti in-order ko para ka. Boss, urang mo tayo 2 nga order arais. Kastoy ang mabisinak pa ay. Bayadam mo ten aja may katlo si kamat. Si kakit di mo. Ingkan mangan. Tanay. Maditi angot mo, Berto. Makaulaw kan. Nana, naibusamot yung tila ko masidaan. Nagaduma nga mente may nangan itay. Adapay ka di nabati alauya? Ada, jay kukula ngayon. Ha? Kaya mau, libre ta kaasi kamot ang nagbagbagkat. Nyamot ako kun. Libre? Wag, manaw tiintangdan kan ni Boss Mau. 150 nga rod lang. Puunay maday ta panangabusunan kadagiti trabahador na. Isukay tapan panawan data nagkuripot ngagbayad. Siyakla ang timakan anos kang kuana, nana. Panawa maun. Nagado di agkasapulan iti kargador. Ano samkat daytan abos mau ako namlano asinaw. Ne. Ano dyan nagbangsit? Ay, Oh. saan nakakita na kasta? Ay. Timang angot mo, kati sinako aripolyo, asaan pa analako di tarwar. Irkon lang arudan dito unag, maangot pa lang. Gagangay na sir, tabaying station nga ro dito ayan tayo. Ano samti kasta nga angot? Tas lamot ka bangsit ni Berto. Si kakit di mat sir. Puno mo ta? Nakabang bangsit ni Berto. San samot nga agdigdi gusto jaske. Oh boss, ni Ma'am Vina umawawag. Sung bata mo na tagos. Mabit lang. Hello ma'am. Hello? Ayan na ngay dagiti order ko anateng. Kasapula kong dagijay. Ma'am, ni man lang ang boss ti kasaritam. Oh, adtoy boss. Hello, love. Love? Joke ko lang. Sika mo di ka lamang umanayin. Dagiti order ko anateng. Ayan dan. On the way done. Kasta ka di? Mabalin ka ding agdetayin ton agpabagyo, ak? Jak masango ti makidate. Sikamat.
Ikamot iti panawan ti love life mo. Awan mo dagas na, ta single tadwa. Agpadatamot nga adu ti kwarta na. Bye! Ha? Agpakadakan? Ado pa iti asikaswag. Yan. Bye. Love you. Mwawa. Siya. In off na matan. Apay ka katawa ka? Negosyo, ti pagsarsaritaan nyo. Ang paila-I love you ka mga men kini Ma'am Vina. Boss! Ayan nun nga nga tatagiti kargador kon. Ay kapinanawan da ka na. Tanagbabama nga menti pasweldaw mo. Oo. Anya na baba. Gusto lang yung 150. Nila ang bertaw, tiagan anuskin ka. Yeah. Isu arumbang laang anasaya at kakumakin kwa na. Ha? Sino ka kumamang isuro kanya? Ibagbagak laang. Sa payag biyahe ak madamdamay tinatang iti bagyo. Awan ti sumuro ta kargador. Uray kumamit, no anayam adwagas o titangdan ni bertaw. Sanak man nga isuro siga. Aha, awad lat sirbim anak ka porma ka, ken nakabangbanglo ka. Tanag kuripot ka mait tanag iti kargador mau. Nagadula. Ni Berto da siya. Oh, thanks God. Imbaglaki din. Berto! Oy! Berto! Sikat ti sumuro ti bagyo May saklang sir? Katanya ngay nga rod. At danto ba siguro kargador ni Vina amang tulong ken kay Jay? Sus, sabay nagaduan natin dito pagkatan sir. Kayam na ita, nagdakil tamasal mo. Karoon na pigsa ka. Sumurot ka, taado ti chik si bagyo. Nagpupudaw na. Abay, di mo kaya ta makaasawa ka iti gurota. Pagputay, i-order mo na tayo. Ay kat idiskarga yun, uncle. Tani, ado ti order ko. Nagsakit nga rin dito, abaga kag karga. Ada magkidisimuro ta kargador, ang may sana. Kat ison ati mangi diskarga. Iso nga rin ti kunak. Iso rog-rog yan na mga diskarga. Mapan ko kitaan inton madamdama, uncle. Bilangak lang da ito'y kwarta nga imbayad da kanya. Pudutin ako na. Itayak pa yung agbagbagkat dito. Ay na, ako mo lamang tulong kanya ako. Si kakaditi kargador nga yung patulod ni Rafi. Uwan, ma'am. Siya. Nagbanglon ti payod na. Siga ka din ni Ma'am Vina. Uwan, siya. Berto mo tinagan ko, ma'am. Pasensya ka, tagatling utak. Ne, apay ngayon madayo ka nga eh. Kababayin mo't yun ka, ma'am. Agjijim kan samat. Ano tayo dyan? Exercise, ijay gym. Saan, ma'am? Para bagkataklaan yung tinatayang. Sige, ma'am. Panawan ka ba, Tamapan ko ituloy abagkatan na kitinapat-bate na tayong. Agsubli kami kano adagos kay. Nangan kan? Saan ba'y, ma'am? Mga anak madamdama. Kayat mo ka diti makigidnan kanyak amangan? Saan, ma'am? Apaya saan? Mabaynak man lang, ma'am. Amang ano saan ko amatil munti ka nukasangsango kayaw. Hello, mahal. Anya manan aya. Apay amasapol nga umawag ka. Nagteksak mo ni sekretariam. Sigamat.
Kaya't ko mga tiboses mo. Amumad nga di pa'y katagrayo akon ken ka. Anyat orasan? Pangaldawon ditoy, ditangay. Mangal daw kami matan. Iso adi na kung disturbuan. Ha? Asino ti kaduam? Mayat kumanudwatang agsango amanganan niya. Di agsinsinubot ako ma. Ay na, nagmayata na panunutan. Dua kami ka ni Berto amangan ditoy. Ditoy impareserve ko a restaurant. Anya? Asino ti kaduam amangan? Ni Berto? Ha? Di kargador nga imbong ko? Ay, di nakmanangawan ni ti Castavina. Amo ka na nga to ti standard mo. Abra kasangom amangan dito nakabangbang si tatao. San ngagdigdigos? Kasta? Isukat asaan ka akayat gapo iti dayta nga ugalim. Ma'am, nagmayat mo dito ang pangananin na nangawisam kanya. Itaak lang ang makastak iti kasto yung panganan. Ma'am, awan pagbayad ko Ipakpakaunakon. Si kakit dimat. Kinunak aya si kati agbayad. Ma'am, ngamin, agbiyahe kaming kuna jay driver ti truck. Manulang amin jay tangdan ni boss. Iso nga, urang apamasahay kag sublay, ma'am. Mano ka di titang-tangdan nakin ka? Pasaray 150 no daduma, 160 no daduma, ma'am. Nagbabamatan, tibay bayad nakin ka? Dayta, akin na... Kinaan niya, ma'am. Kinagagat mo, kinapigsam. Ah? Kinamatsyom. Dayta lang, tibay bayad nakin ka? Marurudak man. Madam, nagadumatan nagiti in-order mo amakan. Umanaylaan kanyak ti may nga order. O ayusan na kukod man. Nuwag na. Ay, wana, tapno mabsog ka. Amok, anabisbisin ka, nagbagkat. Ay, damagat man. Anya gayam ti banglom. Ha? Ay, awan ma'am. Sana ngagpapabanglo. Nakabangbanglo ka ngamin para kanyak. Na isang sangayan ti angot mo. Apay, boss. Kasana po ti ulo mita Binayadan mo't ni Ma'am Gina dagiti deliveries. Ha! Asino ti sana makaugat? Nagdit da Berto ken Vina? Anya? Saan ang mapasamak day ta, boss? Ni Berto, i-date na ni Ma'am Vina? Imposible mo ta. Nanganda ka no iti restaurant ko na ni Vina. Anya ti mapaspasamak ni Ma'am Vina? Day di kinapintas na? Kita, nakman. Pangitak ka di. Nagwapo kan tupay, sir. Nakapurpurma ka. Kan nakabangbanglo ka kan kanayon. Mano nga may nang timpagatang mapabanglom. 10,000 sa di binayadak. Apay adinak kayatan ni Vina. Song bata man. Anya ti awan kanyak nga day ti day Berto. Ay, jak mo day ta, sir. Jak pa'y pulos na edit ni Vina. Tanagado apambar na. Day takit din Berto anak ang angdod ti kinadit na. Salbag kiti! Uncle, ada favor ko kan ka. Anya day ta, ibagam lang Mabalin ka di akadwaam ni Berto nga agawid ije probinsya. Jay kargador amaskula daw. Taapay nga itulod kaw. Takunak amapan mangala iti requirements na. Para iti anya ngay. Para iti kasarmi Agorigor kan samutan Bina. Anya ti mapaspasama king ka. Dahil kargador te kayat mo apaki asawaan. Kanakan,
Maskulado lang na jay ang mawan kwarta na. Wen, amok. Ang jakman amo no apay anak kurso na daak unay ti angot na. Nainlabak matan adagos. Ay sos, nagayo makansamot tan ka na kan. Anya laki din. Anya dayta na napasamak king ka. Kadwa umon angkel. Usaran nyo jay maisa avan. Amangan nga no sa anan nga agsubli. Boss, Saan nakakasarsarita? Napudot ti ulok. ang amnasken ama amwam, ang nag-order ni Ma'am Vina iti may sa truck anateng. Kaya't nakanukot beans, wumbok kan patatas. Oh, Ang awan mo ti mga ikarga iti truck, tawan mo to ni Berto. Agkasarda ka nun kini Ma'am Vina. saan mo nga ulitin nga ibaga ta masaksak tanak? Nangag mo? Masaksak tanak! Mabalin kamot ngamin asaan ang masaktan ka. Adakmat ditoy, agur-uray kan ka. Ni Vina ti kayat ko, ni Vina lang, sana si ka? Iso ti love ko. Ginayan ito. Vinayat ko, I love you. Ano na ti kinayat mo kiniberto nga nagbangsit? Di ka di kinaangdod na. I love you, Berto. Ay nan, English day dya. Day ito mo timako na ka. Ay atan ka mat, Vina. Promise mo Sana ngay batbati kan isuksukat iti sa bali. Uy, ikarik day ta, Vina. Naangdod ka. Ngam, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.